Hello Loitio, welcome back to another video. Tunihin Ipman 2 amasa van sei ban jana sei kinut. Item pana van jana vet lula na ven chutile tu explain het thiem thiding. Part 1 explain ki bolche a link description akan koiding hen na vet lula na ven. Thu tam sei televen ani pan pai yang hoite. Ipman Hong Kong na cheng ta ne amana loi pa encho martial arts class la na dingin amangin. Inla ni gate lang piang atan koiman register ong ke bol nai pone jingka jon imen en jong napi khat van pho hang jowa ke thu pi ni le gol hang chapang khat amin liang ki te pa chong wa alu ni imen jong chi pa register ki bola ngo hin te tin kungfu chung chang tu jaga ase ni le liang jon imen ko ma jon khat ve ki ve do hite kanop za la sum ka pi re ati ni amani ki ve do go han ta ne It is in Liang to the immense of the pony, Joe the one to the immense of Sumakila Atani, Liang to a lido by Paitani. Nilalang and Liang to a loy meat to put immen comes to the home kidwin, immension. Kungfu is a number of pot dovin at Tiene. Among a tote part of give it all Kitavin. Amana Bonza one votes I know in at Sigotan Hill, a canoloja deal serving Kungfu Hillwin at Titan. Immen on Nipum registration feature PM Savin. Athi pene ajing ka ko ne image training pe panta ne la student ho cha ni nin tam che che ta ve ne ni tha khan liang chon wing chen chung chang tho cho poster ta ta ne hile hong ko le sa ko ne mi them khat ngin chalin chung bol ta ve ne amani yang kit tel ne ki ve to open ta ni le liang chon khat pa chan vota ne la lo ho chon hong ki thu pi win liang cha vota ve ne even class la na cha mi thu mongin liang cha fish market an hong ki la do ding he som them pat ni ki choi hong ti pe ve ne Iti jen imen ang liang la do ning jen fish market lang cha chi ta ni liang che a khot la kyang ti kan phum nun khana pan an da do ve ne liang jen imen ko mi thilum da no cha se in le imen jen sum cha pi num da po ni ye jen ki dal nom pai ke ta ni mi hem tam wal jen imen te ni ding long chen ha san je jen hong thlai do hon ta ni la lang khana ko ni jin chong thlai lu nin ang ki tho pian imen is a soltan hi le group tam ta hung ki zot lut be ki lai la chan teacher hong long ha cha we ne imen o ma na ma a chi phungin chule thilum da no cha se ni le teacher hong cha hung lo hang nang hin permit na nei nai poi ko le son na dinga permit na nei na dinga cha master jo si ten khat win ki vet thla ngai ati pe ne nilai ni imen jinu cha imen ko ma cha na hi po ni thil bol hanga ta na ti pe ne je cha imen jinu hin imen hung boi khan te ti in la imen chan thamon the the chan thamo ne Ajing the Hun Master Station Imen Hung the Jonga Atavene Tomaka Alohin, Imen Hung Lungtan, Imen Hongke, Imen Kay, Tinaga Atipung, Lajan Master Hongson. They are all to a part to Gana Din Gojing, the Nakita Alana Feel, Ati Pen. Among Imen of the Hungding do Otan, Master Hongsa Hanajan, the Imen Kidelingajan Hungding do Otaven. Apat na pen Master Hotajan Hunkidel Masapentan. Imen na pat na pen pa jan bai thanan hian hlutane abane scan na pa jan hong ki veito kitan che pang jan nom ten an jo kitan at chai nan master hong teacher hong ta jan hong ki veito an tane amani hong ki del jan mi jo si jan vet nom thei the yang na gan dan na thip dan na bol thei dan hat dan an cha ki bang chet yang tane a chai jana ti jan mani hong ki del yang hon tan la din non table ke ani hong ki suna na kan ngem ti jan ating hon tane It is in Gidel Jong Gitaitan, a master Hongton Imen Comajan, a pai to a college on Hon Tate in permission Pitan, in La Monli deposit a coma, master don't want to be even a pigeon there deep in it. Immense meet to Gidel Natilo and Gideling, Jivan a gnome poet in a gnome pony to master Hong along to the pod dotan. The kind of master Hong student or immense student or John Kinataven. Imen also master Hong Compton chain, I point student or keep podom dominant the kilo and a pamote valve at the inhaler. Master Hong La ere, gay to pot modon. Nang hen nei cho ha ai le pi na de atin ma ne chong ki ve tu an ta ne le te chi ve tu lai tan master hong cha pa chan nung la chan na dig ni men chan chan ga apo men he le a jinu le koi ko ham chong wa alu ni bune dig ni hung ti men he I men ni cha pa master hong ga apen ka chi le ta atin da la mang ke ta ne jingkain master hong chi men kom chan hongin western boxing match wedding in I men chin wai hung bon hung ti men he le ma ne chong ki vok thei ki an ta ne Nilhalang teacher hong student ho chan stage chan perform a ball event he
master hong chu imen kom chanang in student ho stage a perform bowling in a tigur senong ti pen alang khan and twister ki tipa boxing champion pang chu opening ceremony a chanang za ven amana martial arts na ti be ka wil lam ta bang bola atin aga lu nin tio loi chu perform bor ho chu khot tha thau nan ga nei tan hila pamna master to ho chung lo ha mun ki chom lu ta ven master hong chan twister kom chan ngai dam de ki thum de ati pen hila hat ba chan ere ka ja cha sa thu mi be re thang item khona nei zo ai lebo ka thum de ati penam master hong chan lo hang na ki vet do pi ta ne heti jan mani hong ki del del han tan hele apat na lang chan ki thu chen yeng han illa chai na lang hen master hong chan an lel thim ta ne thar rang hi phane imen chan master hong ko ma cha ai poi nga ta na tin le master hong chan nom po ne ka nga lo ding e noi si di we chula Chinese kungfu ha noi si de atin ma pang ki ta ne it is an ki del der han tan le master hong chan khat pa cha zo mo mong ta pon ha chai nan master hong chu an hian fo ta ne le master hong cha thi pai pai ta ne niku phabi johin imen jong master hong funeral service cha na chin mi lilong po men cha na ga pi ne imen ne jong nang hi master la zam pen hi ati pen ajing ko chun twister le lo ha chun press conference khala bol ve ne che chun master hong thi ne chungin chuan thi mon ka nei po ve chule master hong chu big teacher bo ve ati ne chulai ta chun imen hong wa alunin ere Chinese kungfu noi si he ei ni ki vet do de ang tin hong chou ta ne heti chun ma nyang ki vet do ding in han ta ne heti chun ma ni ki del thu chu amun mun chun mi ha chun re do chun ngai tho ta ve ne amani chong ki del han ta le imen chana pat na lak char le le yeng ta ne skin rang chun imen in jong a khot la kyang chan mang tu khat pa cha the the na lai pe the the na la chan pe tan la khat pa chan an lel thim tan ti chun man yong ki del del han tan la bel ging tan bel gin jon khat pa chan imen chan hian in le pam na mi pi ho chong yaw za jeng me amon na chi pa wang thil khat ki bol wala nop te te de tin thar rang chan na kyang na man thei lo re tin kyang mang lo ding na sei ta ve ne imen no nu me ne thar rang chan imen na pang thei mo mong ta pu ne it is namang chat level lum den tan le alung min chan master hong chong kilang thu se yo chan gial lo tan namang ki tom la tan hong ding do tan i chia par che imen che pa cha amai lai ta ta an toy na mai ho an het pi ta ne it is an imen no chan ki del pi pa chan jo ta ne mi hong cha ki pa ve na ki som mieng ta ve ne ama no sei na Chinese kungfu le western boxing ha hoi zo pa zo ompoi tunia panin khat la khat ki noi si tu na le ki vet nim ne pai thata hote ati pen le foreigner hong cha lungthima hi win an sun ta ne dian su ke ta wen chi ka chai chai chon imen no in lang ki pa ta nong thlain a cha ni chan na ping che ki pa ta nong lim ta ne a film ki chai de ko ne imen kom cha chapang khana kungfu dil ding nong in imen ne jo boy na mini pe ma ati ne hele chi pang pa jan ke imen boost li ati pen imen jong tu na niaw na rai na ri ting long kinin ati pe ne hiti chen imen tu chu che chen hong ki chai ta ne